Udruga Sunce, pravi naziv je Udruga za prirodu, okoliš i održivi razvoj Sunce, je utemeljena 1998. Od tada provodimo razne projekte vezano za zaštitu prirode, zaštitu okoliša i edukaciju stanovništva i javnosti. Pa se upravo zbog toga i sada nalazimo na Lastovu, otoku koji za neki mjesec dana postaje park prirode. Akcija Neka plavo ostane plavo obuhvaća niz segmenata, edukacije i istraživanja. Sada na Lastovu imali smo radionicu za djecu o zaštićenim ugroženim vrstama, o cijeloj toj problematici zaštiti mora. Imamo projekciju filmova u Domu kulture vezano za očuvanje podmorja. Upravo smo danas imali akciju čišćenja podmorja. Djecu je potrebno od malena educirati o zaštiti okoliša i važnosti zapravo zaštite okoliša, budući da na njima ipak ostaje budućnost. Oni su jako simpatični, baš smo kolegice jako oduševljeni njihovom reakcijom, jer daju tako konstruktivne i pametne ideje koje bi, ja se nadam, stariji trebali poslušati, a jednog dana će i oni biti odrasli ljudi koji će odlučivati o nečemu i ako im se sada već usade određeni stavovi i određena načela i principi, ja se nadam da će učiniti ovaj svijet puno ljepšim i ugodnijim. Prvo smo gledali neke filmove i objašnjavali su nam podmorje mora, sve su nam pokazivali koje ribe obitavaju, koralje, gledali smo što je zaštićeno, što nije. Razgovarali smo, dobijali smo zadatke, zabavljali smo se i to je to. Danas sam se igrao, crtao i naučio mnogo o biljkama i životinjama podmorja. Izvadili smo plastičnih boca, dosta toga nautičari ostavljaju, nešto im vjerovatno i slučajno poleti, našli smo dosta ručnika sa kvačicama, nekakvih pribora za jelo i tako dalje. Jednostavno ljudi najlakše je, to je veliki plavi kontejner u koji odlažu sve šta je viška, jednom potone više ne vidi jednostavno. Lakše je to, možda čak nego baciti na obalu. Na obali to stoji, vidi se, bode oči, a ovako se to jednim potezom sve riješili. Prvi osnovni savjet koji bi dala je da smeće koje donesu sa sobom, da ga odnesu sa sobom, odnosno da ga odlože na mjesto na koje je to predviđeno, a ne u more. Jer sve te stvari koje odlaze u more, one ne nestaju. Potrebno je zaista mnogo vremena da se razgradi, počevši i od novina, papira, tkanina. Svako od nas želi ponijeti sa ljetovanja nekakvu uspomenu, školjkicu, nekakvog puža i slično. Mislim da bi svaki od nas trebao znati koje su to vrste ugrožene, zaštićene, malo se raspitati da se barem takve vrste ne vade iz mora. Iako, kada bi svako od nas nešto izvadio iz tog mora, nakon nekog vremena što bi ostalo?